omukuru bya mukama Fred waita tuoki webale mno kuija hamukoro guno tinaho Minister owebyensimbi Mary Mugasa Akiki mbale mwale byesente sorry ngonza kusima Minister waitu wa public service waita Akiki Mary Mugasa webale mno kuija tina Minister waitu wa Bunyoro Affairs Honorable Namuyangu Kacha Jennifer webale mno kuija tina Minister waitu kando mwana waitu Nzara Yahanu wa Masindi Honorable Minister Dr. tina Minister waitu wa Bunyoro Affairs Honorable Namuyangu Kacha Jennifer webale mno kuija tina Minister waitu kando mwana waitu Nzara Yahanu wa Masindi Honorable Minister Dr. Balam Barugahara Atenyi webale mno kuija Atenyi waitu Waktinisa President tina hanu Woman MP waitu wa Masindi District Dr. Florence Asimwe Akiki waitu Waktinisa President tina Waktinisa Kenneth Kiza Nyenduoha Member of Parliament Bujenje County webale mno waitu Waktinisa tina hani Chairman LC5 owe district ya Masindi kana na kuli chair wa board ya Industrial Hub omukuru Cosmas bya Ruhanga Akiki tina hanu Mayor wa municipality ya Masindi omukuru Kyomuhendo Businge Ronald Atenyi tina hanu Mayor wa Hoima City omukuru Brian Kaboyo webale mno kuija DC waitu wa Masindi Darius Nandinda tina aba chairpersons LC3 tina owakimengo sub county the host sub county omukuru Mugume Bright tina chairperson LC3 owabudongo sub county tina chairperson LC3 owanyantonzi sub county tina chairperson NRM Masindi District Princess Aboli Kabakumba Laboni Masiko twina chairperson NRM Kimengo sub county omukuru Yohana tina chairperson NRM Karijubu division twina senior superintendent of police Bindeba Dixons RP Tukasima Pensive DPC Masindi twina White Waktinisa President Artillery Division Commander Major General Daniel twina omukuru Major Onemas Kakuru akulira mindset change and ideological training at this industrial hub ahamu nabakuru. Then hano White President twina a team eyaba spouses aba abasirikale aba artillery division nkusaba aba spouses muimuke muhubiro president omungaro kandi waitu abakazi bano bakusima habwa presidential support fund eyiwabateiremu hati bakukora ebintu nka tailoring, mushroom growing, poultry, shoemaking, vegetable growing hamwe ebintu ebindi nebindi. Tukwongera inywena okubatangira mbite bikwahukana muikirize nyete omugambya kuhonderaho kandi ogwo nuwe zono chairperson owa industrial hub enu eya Bunyoro. Mwebale muno. Takayizire antusima muguruso watuhaire engineer akujinanizibwa na hub enu timanyoji olinka engineer olinka
Arono ndi abayirige hano. So nikusima omuntu okakoze namani hahabwe no sasa wide you can take over. General Yoweri Kaguta Museveni oye! Tinkaulire kurungi. This is the first time the president is stepping in this sub-county. General Yoweri Kaguta Museveni oye! First Lady oye! NRM oye! Majagere oye! Everybody oye! Your Excellency, the President of the Republic of Uganda and the First Lady, the Right Honorable Prime Minister of Uganda, the Honorable Ministers and Ministers of State present here, the Honorable Members of Parliament, the cultural and religious leaders present here, and without wasting a lot of time, distinguished guests in various capacities, ladies and gentlemen. First and foremost, Your Excellency, my name is Vyaruhanga Cosmas, your son, the district chairperson, Masindi, this local government, and this is my second and last term. And if God willing, and I hope so, I will be in Parliament in the next term. And the son of late Wandera Gabriel, Obayokeze Munebido Moroto Murbaya, Naruga Wijanga, by then had to become sub-county. Unfortunately, he didn't live to see his government he worked for Akafa just 1 year when he had taken over. But he left his son and I'm still around. On behalf of the Zonal Committee and the District Hub Committee members present here and all other distinguished government officials, allow me to welcome you to Bunyoro Presidential Zonal Industrial Hub. And I want to say we are extremely glad to receive you here today to officially open our skilling center. Tubanze terengaro za President kuija kukinguraho industrial hub yaitu. Waitu President okura abantu basemeriro muno guno go murundi gwo kubanza kuija hano mugombo renu. Kandi hano nike kyaro kyo munywani wawe chief spy wawe late byemaro aruga. Kandi tukusima byona Your Excellency ebyokolire family egyo nebindi byona tukusime kishoka kinu chama na nyangu hizo mlima bibalizera tinja kubigarukamu baitoka grantingaira kuleta na masanyarazi no kuleta masanyarazi kijunjubwa okatwegese kintu chimu. We cannot build Rome in one day. Ebintu tukurura bikulibata na university tugonza kusima haukwanikyo kionke kitantu banja tubanze tutangire university bantu inywe turugire hara tutangire university kandi ngonza kubagambira ngiro zeroga nkokwegenda kuisana. A very beautiful structure for Bunyoro University. Okubanza kwa byonna ngonza kusima wekitinisa President habo kuba nekitekerezo kinu nkabutosa ekyokuteekaho industrial hubs om Uganda yona. Kinu kituyambire muno kutungira abana baitu emirimo kandi butuku bantu ranu honka ben eteire emirimo 35 haba staff na ba support staff. Ngonza kusima habo kuba kintu kozera hanu honka baitu kozere omuhanga lyona. President ngeno maiso no kusima Uganda Investment Authority. Owateriro mrango gambye tuseruleta ka President. Twaserura Bunyoro yona district mnana itaka lyabura. Twaserura msite lyabura. Municipality lyabura. Yajwa mekitekerezo kyogamba this is also an investment. Twakwataga na Uganda Investment Authority na Ministry of Local Government basobora kutungira hanu ehika chikomi. Ngonza kusima Uganda Investment Authority na Local Government habo kuba hati tufensingiro ehika 20 kandi ehika kinana kiriyo for other programs ezitukumanya as a value addition nkabulikiro ku ikara no tuoleka ezikuija kubani zikolerwa hanu mu kicheka kenu ekya Kimengo. Your Excellency buli mezi mukaga twetabana hanu 28 tuina district mnana city na municipality bona tubaherizo mugisa ne baleta abana 2 nibayika abana 28 buli mezi mukaga nibaba ne basoma. Ngoza kusoma President abana banu basomera hanu busa bayijane bikwato byabo byonka basanga hano kubyamira basanga ne byokulya babyama hanu tubasasura hostel fees
tibaine kintu kyone kibasasura okuya okuyija hanu kurugawo na magezi gogenda kwekurakuranisa twongeretere president omungaro ezamanu muno awire bunu president tuina abana hamu n'abana bamazire abokuba bamazire babiri balinzire mbe kutangira tukujja kuba ntuyiki abana runana yenda na basatu omukose zeze ziwateiroho kosi nka bakery, welding, carpentry, tailoring, hairdressing, building, shoemaking. Kantu kusaba white president otwongereho ne kosi zindi ezitukurura mu communities kyayitagisibwa kandi naiwe ezoikira kubazaho kosi zinka electrical, engineering, automobile na plumbing habo kuba abantu baitu bakubyetaga bakombeka nkoko watu tuzolira mafuta bantu bajja kuba niwenda plumbing nebindi nuko abana baitu hano basobole okuba nibakora emirimo. White president kyalero kinu kiro kikuru muno hano kandi ngonza kusaba binu haba industry yaitu hub ninkimanya buli kimu kiona plan zono zine habo kuba ni watandikire kintu kinu baitu twesangire aba staff baitu bakusharinga beddings bakusharinga rooms abana hano demand ya mani tukutwara 28 tukusaba tuongerezeho abo kubene rehab yo kubanza kandi binyoro binge special sub-region otuongerezeho borano expandinga industrial hubs otandike na hanu ko tusobole kutunga ubiyamu hakitusobole kwa admitting abana nka 5 to doubling akwa demand ya mani buligombora tuyayo mwana omomu kandi abantu ndibasigara nibetaga kusoma musomo guno kandi tukwetaga na transport president habo kuba hanu ziri kilomita nka 25 kuruga mtown na Hairwaro abantu baitu hano baba hekizibu no kwirukanize mirimo ya bulikiro tibaine kiruka kiona president wa de kapikipiki industrial hub manager ali hanu mining saba Agatha oyemere hanu ngoza kusima omukyarogo wa Twaire omukazi mwekambi muno kandi mukozi tugonza kusima baitu China wa de Nakagari tubaintusaba yo transport ebindi president biri mukutekaniza kwao niwo manyira abana bano baruga hanu baragenda bakoleseki bakole bata ebyo nkubikulekera nkomuntu yabayiri behind this great initiative. White president first lady ngoza kumsima bwe mirimo yona isaza lyaitu bunu buruli ligoboroire senior secondary school ina under you gift project tukusima muno first lady dogo tukaitirana a state lodge yatuniza kuba natwereza kasente ko kuyamba abazaire abatakusobora kugenda kusoma diploma na degree hakiema technical college habo kuba those certificate craft courses za abana ku abazaire batako yamba bakangire musiniye yakana obayika kiema basaba sente tukara akinto eke first leader kakirabyaho 2020 around 2019 baitu na hati kyali kutekinga effect tubaintusaba tungire ya ka budget ha Ministry of Education abana baita batakwe sobora basobole kutunga certificate courses bandu baturuka na ba certificate ni baturuka nibeyongorayo nuko tusobole ku achievinga ekiroto kyaitu ekiwathaire ekya socio economic transformation. Your Excellency omukama nambalo kwa musangire nuho okamramiza ngoza kumaliriza bokwanki manyetu na program nyingi kwenda kuba nitwitirana kulikira ndongo ngoza kusima aba pages zone zisaswira abayirege ha radio mulirege kandi ababodaboda bange ababodaboda muliyo mama awoye muzeya ababodaboda bakutangiriraabo basemereire habo kuba batungira kantu kawo ke milioni 20 kandi bagambire bagenda akakozesa kurungi tibagenda kukalya tibagenda kugabira bakazi kuchakara bagenda kwehora nibagura pikipiki nibekurakuraniza nibejuna mabanja kuyaba nibagamba ngukala kasente bagya kahura ngo bayizegena mafuta gabalesere gonka tabena gogarro bitinye tumusima gabatayibanga na mafuta go kugarro mu gaserura muze ararora ni wakumanya bintu byakasamuli batabani be tinja kubaza apleges zingi president abokwe bikiro bwingi obimazire kandi mbalize na state house controller yagamba muhereze listi yebintu ebyo byona ebikairoho kandi bikaini biraganizibwa betu ngonza koma ebintu bisatu byonga ngonza kukomamu ekyo kubanza okaturaganiza kikingura wo Memorial Secondary School habakwano warabaga no rugangoma no ijahano bayizire kwambe mundu nyingi koko watusoborere masindi nambali warabire okatuniza secondary school egyo mu 2015 kandi nkunira tujja kubantu gihondekera mu budget trolenge somero egyo ezire
tugonza nokubazaho president omuhanda ogutuletire ekizibu hano Masindi bakutukara ni batujuma twino muhanda ogubakweta ali Mugonza Tantara ibara libi ali Mugonza Tantara Kitanyata omuhanda ogo president tukaguplaningira gukora under agriculture cluster development project or ministry of agriculture batuhereza 1 billion yabeta kumara contractor yayanga gukora omulimu nabataka bagamba twikale tukora omuhanda ogo ntekaho these local culverts omugera niguija niguzitwara batusaba bagamba bakwetaga omulimu gwa maani kimazire myaka 3 president yakafa abantu 8 kuambukaho motoka tegendayo baine ebicholi tibakusa ku bitunda kugenda mu irwaro kugenda hasomero umuhanda kuingana buraira kilomita 2.5 engineer waitu bakozera assessment gukwetaga billion ina president billion emiyo kutusindikira ne million nkabikumbina tukuseiraho tukumare myaka 3 akakoraga kindi tubaintusaba nka butosa odumire president kasita minister of finance ali hano tusobola abantu abo kubakonyera abo kuba nabo bantu bahanu kandi bakutwikaza kubire nkayicha abaserura yakaruru tukutinaga no kugendayo baitu ansonge gyongoza kusima president butwabere mukusaba okwa our daughter Madam Patience Rwabogo obunyare izingire ishiye sente takumara ntugamba kola siona tusimire mbyaro mihanda tekumara president wagenda wayongeraho 1 billion ngonza kusima hate mihanda tulengero okora kandi nakinyara netiyamba abantu tibakoraba habi muno ekyo kumaliriza mu bintu byokusaba halo hanu pastor otukweta bishop atwara all born again Pentecostal churches kuruga muzizi kwika karuma omukuru bishop Jackson kanda bairohanu yabazaho mbani nkusabo yemere bishop ogo akasaba transport basi abantu bayingi ba pastors wabanihize motoka nyingi betu nyongoza kusabe motoka emiyonka erasobora kurubata Bunyoro sub-region omuntu waiton nkaba kurubandi bedini nko kubarubata asobole nawe kuba natunga transport mukumaliriza your excellency ngonza okumanyira kandi nokusima muno etimu ezitukozere nazo hano nja kusaba etimu etukora nabo the Zonal Industrial Hub Committee omuli aba district chairpersons nkura hano mayor wa Hoima arohanu omlodi the cows mbani basaba hanu maiso hanu the town clerk the mayor Masindi municipality commercial officers the cows abakora hano kando na manager wa hub na mbalta rugire nko kutukora the Zonal Hub Committee ngoza kusima abantu bano wekitinisa president abantu bano tukozere omulimo gwa mani muno kurura emirimenu ya rubata ngonza abantu babulikiro mubatere mu ngaro kurura nti abantu bano batukolire muno kando obu ninsima na PC Major Kakuru Onesimus for mindset change abana baitu baruga hano bamaze kwetegereza NC kiki kandi bakusobora kwekora aki okuruga ombonako then nyikiriza wekitinisa president mukumaliriza manyire ne timu yao headed by the State House Controller mbaye nisaba Madam Barije mumbawazi nyingi na timu yao abantu 10 Bareche yes I'm sorry slip of the tongue na timu ya abantu 10 abayikara hanu engineer abandi babasimiregeira musobole kwemera hanu for recognition abasobeire kwirukaniza ekicheka kinu kuroranti twamaliriza baku mukisani hatobona nyagi yakuruga muzinda rekisana president bojo mukama kale nitugendaga mukisani nkunira tractor ntumaliriza president nyikiriza mbe you can go it's fine mugende mutakereza president nimalizaga kumaliza buno obukusembayo ngonza kumanyira president kusima RDC wekichoka kenu omukuru na Ndinda Darius mbaye ninsaba naiwe RDC is a part of the hubs naiwe gende mukisani kiri ngonza kusima muno abo emikoro eyokora mobilization ne bintu ebindi byona kuranti NRM ya Rubata Kurungi hanu Masindi district
hati mwikirize nyete tufune success stories abatekanizibwege for success stories nkusaba mwije hano kuli nibaterage kisisani nitufuna success stories or testimonies ezabana baitu abarabire hano nkusaba ekyo tukikola mu bwangu kandi twanguhiyeho habo obwire abachairperson zero siwanu bulimba gambirege Waitu President nimaliza abo nibetekanizaga aba success stories nyikiriza malirize ekisani kekibaire kyanjo imura kunya hano ntakabere kumaliriza emirimo yange White President tuinaho n'umuhara wawe Julian RDC kurwa kabarore n'umuhara wawe assistant RDC tugonza kubasima habo kujja kutweteraniza hano nimaliza nisima your excellency kutuhereza aba ministers baitu nko kutukwikaraga ntukusima baitu nyikiriza nkusime habo kuhereza Dr. Balam oba minister White President Dr. Balam wa muhero wa minister akozera mulimo ukoto muno hanu akozera mobilization hati gape bainebura ho mugureta masindi agikavaringiri baitu kandi Dr. Balam ni wa muhira karuru kamukonka kamutwara mu parliament tukusaba mulingo ni wa mutware mu parliament otuikirize naichwe tumuherezo bururu hano kwa trozero mulimo guno atunge platform yo kwemera hoga nagenda kutuhanulira ichwe masindi kandi nimaliriza ninsaba nko kwasabira ijweri omwana waitu ayiranga waraba yasobeze tukumanye byasobeze kyonka tukusaba omuganyire honorable waitu ogwo abere na mobilizinga muno tukusaba omuganyire kandi tugenda mukaru president tukusaba habeho okoma kurungi mu primaries akarura kahoire nkoko bimanye president okoma kutabe kurungi nyonye nka flag yange bakabaginyiro eruguru kyonka banju na secretariat yanga bakubahereze baruha kandi nyayirukira no mukoti nyasobora kusigara ndi flag bearer kandi ndisu chairperson baitu hatu kuranka MP wa Bujenje akasinga karuka amonu kiza Kenneth Nyendoha obuyamazire buyagenzere bamuha flag baitu abantu bagaruka bamukoma twina hanu tichamami kuruga hoima mobilizer waitu amani muno Piero yuwo ati kandi biro binu cyona tuli ba muzeyi nawe flag ye bakagitwara so tukusaba okomo kukwija president kube kurungi nuko tusobole kutunga aba NRM bonka abali mu parliament. I say all this for God and my country. Long live Yoweri Kaguta Museveni, long live NRM, long live Masindi. I say all this for God and my country. Kale success stories akubanzaho ijo tandike. Okay. Ngonza kutwara mugisa guno okutangira President White Yoweri Kaguta Museveni hamu na Mama Janet Museveni ninyongera kutangira Prime Minister. Okay. Amabara gange ninyoweti baleka kuranima okuruga Masindi Bulima Town Council ayayizira habu kusoma building and construction. Omwezi gwali gwa kasatu 2023 second intake. Mbomezi mulingo bukaba butali burungi butwabaire ntukyali mu kyaro okwo ite twayikaraga kuzana matatu hapo kubaka batayina capacity yogenda hasomero okufuna chance yo kusoma habwe ensonga ye sente kuba nyoka kurandi mwana mfuzi isenyo wakaleka akandeka nyino mwaka gumu ninyowe ninsemba yobuto hati mami akataise sente nyingi muno mukuherera abakuru halinyo ndatandikire kusoma akabakozesa zamani gange ajwahire nkalenga kucyandaga nanko muntu kutandika kwesasulira fizi ndi mukya kasatu ninyo kyaga makare bafu ningitunde siringi 5 rundi libangamba nzisomerwe bagyo bongikereze yo bambingire hasomero ningalukwa indi bangamba titukumanyire ebintu nyarwani sabaitu byamalira biremere nyagaruko mukyaro kujiwe bikaijo byaba bagayiga ninsibo musiri nindima ninyinuka
nitugenda kuzaana matatu nkoko omuntu wena atasomere abano bongo butiito ntamanyire nti bunkuikara mu kuzaana matatu tinyina kinkusobola goboora hagati yo kuikara aho mu kwenoba nkafuna esimu kuruga mwa meya waitu Bulima Town Council Hosbon Bajuga nanterera esimu nansobole program za kujja kusoma nkahura semerere munonko omuntu nkahura omutima gwange gujwauke na nyonya rwani nsobora kubanko omuntu wena omugaso mu Uganda nkamukaguza bwangu process y'inkusobora kuraba mu kuroranya kusoma nawe yansobore mitendera nyagenda district nyagiza form nyagenda machapason LC1 wekyaro kyaiti yantera hebarwa then nyajja hub obutwayikira hub hano tukasanga buli kimu toho obonyewe mukujja nkajja nyerali kirire nkabanda ya mufarisi kyonko butwayikira tukasanga emifarisi eriyo bulangiti ziriyo emere tulya kurungi kandi batuhindulira amakadayate so butwayikira hano life ya Yoruba kila mndu babaire tuli muka omuntu anywa habu kukira baku bali mwabu muka no kunyeta twanyeta twatandika koro omubiri no rususu tukatandika kusoma kurungi muno tuyambo aba instructor baitu ntwaro mkisa guno kubasima aba kabazaire baitu muno no babagano gya kuhaba na kukwata na kuterekereza na gamba kwa tukole tuti tukasoma kurungi waitu his excellency kandi twakora kurungi twahika ntuyambo ahaba somesa baitu manager waita kaba muzaire murungi muno ayafu ayoga muno kuroro bomezi waitu nkutubuli hano yaturolera gano butwabaga tuine kizibu kiona twachuliraga we abo kubali muzaire tukasoma twamara twagaruka mbyaro twatandika kora nkoko muntu wena aruga asomere tosakutandikira okole byawe nkanyowa yasomere building and construction nkagenda habombeki bombyaro nyatandika kora nabo baitu ndibanda bya mama iso baitu kyalikiro kimunya baproving angu nyowenye na certificate mu building kuruga Bunyoro Zone Industrial Hub nkatura kiro kimunya banda nyapota nekya kabiri nyapota ate kiro kya kasatu tumazire babombekero musingi baimukize ensonda nyowe nkaimuka saa 14 kichweka nyatura site nyateka senyi nkaterera engineer yangambego ka aho niho yayolekeize nti nkusobora kuombeka nyina certificate his excellency bwire buno halinyemereire aba bankozesa gani nyowa bakozesa na nyowe nkufuna contract sezange ninyetabo abanyege abankozesaga abakubati baina bipapura baitu nyowe nyina certificate buli muntu wena kutunura nyowa ina certificate ni nyonyombeke enju yaye ati bali bakuije nyuma yange obunyombeka nkafune sente tinzirya nko muntu muningo nyabaire ndi kubi nkasobora kufuna hakairo kabo kubaitu abombeki tufuna contract za haraira nkagura pikipiki entwara hamiri moyange inkora kandi niyo ndesere na hano nkasobora kuombeka hone enju eyange inkuraramu nungi muno mami wange wenka nkasobora kumusemereza enju yaye abokubeka banezoka kubi etakusana kuba azairo muntu ali engineer nkamusemereza enju yaye bwire buno akura byamanko mulodi ntakanga obwire buno ate kinkora na nyowe nkutraining abandi kuno habu bwe kubana eturukya na nyoni nturukya kuli bwire buno nyaka turukya abana basata bakusobora kuombeka kurungi muno bakakutandikira enju no kusakara bakasakara bakakusigire rangi buli kimukiona hano niyo kutwalira mukisa guno okusima webale kututekereza ho nkaitwa ninyetu abaire nibatekereza nti okatunaga kinu kitwolekeze nti otumanyire kandi kyokore nikyo kinte kikusana koleba omuntu bwarabalo sentiyo kwa upgradinga na nyowe kuhulinga ambanyi na degree omukuombeka kuruga Bunyoro Zone Industrial Hub. His Excellency ni malira ngonza okugondeza ogaruka yo kurungi oburabo genzero daturamukiza boko abaruhangane hangalyange
Muzei oye! Muzei oye! Mami Janet oye! Jegere oye! Amabara ninye kansi Melorin kuruga Hoima District Kitoba Sub-County. Nyowe nkaruga muka ntaina kinkumanya kubanga okumanya information yokusoma kuno kwa abusa ekansanga mukwenjera ngabandi teen mother nzairo omwana bwiro bontaina kiyambwa ndio omuntu ayayeberwe ira yalekerweho muzeyi nyoka nsanganya lekerweho ngonza kusima ngo kanyijuka wantekerezaho kubanyikarani ntekezani nyabuzo isanota omuntu nkai wakutekereza muntu wahansa kusembayo nkanyowe kubaga limazima kaijanu ntaina kinkumanya ntaina kikusobora utaga mindset class ntaina kinkumanya kubanka kangira mukyo musanju muzeyi nyowe kakangira mukyo musanju era nko omuntu ondi bagambo gwa atasometa ina makuru chokabwire bunu kuluganya izire hanu nkasoma nyaturuka era nkaba wa third intake na graduation yaitu mama waitu nabanja akaija akabaho niwe mujulizi nti akabaho ninkoraki ninjwara mu intake egyo ngoza kusima ntikuluga nyarugire hanu ntaikalire nyatozo omulimo nikonta disappointing omuntu ogwa yantekereizoho yamanyangu na nyowe nkwetagibwa kandi nyina omugaso mu ihanga ly'aituline lya Uganda nyagenda workshop nyatandika akora nkweyongera kumanyisa nti muzeyi omwezi emitwalo yange nkasatu rundana nko omwana mwiskingi funa nkasoma welding and metal fabrication nkora workshop emu bankozesa bukozesa nyina omwana owundolero wawunkunyumizo unyazaire ninkyali mwana muto chonga ngoza kusima ngo kampamani wankwata mukono wanyimukya nyasobora na nyebwire bunu nkwemera nimbaza mbantu nkabasigazi biro binu nkatugambaga ontambuzanga kina wolovu kurubata nivimba muhanda bokuboka mfora kine kende. I'm a proud Ugandan because of you. Mzee Museveni, oh yeah? His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ninkutangira kuijo mukichweka kunekiakiriana and Mama Janet Museveni plus other people around. Amabara gange ninyowe kobusinge amanya. Ndugire Ombulisa District Butiabwa Town Council. Mugume Robert akabana mobilizing forms ha town council ziri zebyengaro ziri za Bunyoro Zono Industrial Hub yangamba ko businge kuikaro ikalire mugaso gwaha. His Excellency nkabanze na bange basatu nkatandika kuzara nemyaka 22 ntaino mulimo gwokora why muzaire kande kandi muto nyatandika kuzara kandi ndi muto bwire bunu nyina abana bana kyonko bunyaisira anu nyafuna skill ha district bakanterere simu nyaija bunyaisira hanu nyakora course ya tailoring
omunyakozere kosi ya tailoring basomesa bange ntaba disappointing ekibankoleire nanyowe ntaike kubyamira skills nkaika nyakwatiramu nkakwatiramu nta nkwenda bagambira abantu nyo omuntu munaku muntu alimu habwa bakagenda batuhereza hanu transport yemitwaro 10 ekututaya kutuya hali turugire kutuleta hanu nokiora kutuya hanu kututaya ekaba transport yemitwaro 10 niyo nyagenzere nyatandikirawo ibanyo wakaimba mitwaro 25 yanyongereza unyaiki emitwaro 35 nyagenda nyasoping ebitenge bye mitwaro 20 ekiyalani nyapangisa kie mitwaro 15 buli myezi 2 nizo nyaturukiaga obunyakozere enkozire his excellence ekiyalane ekinyapangisize ne sente zinyakoraga nyakisasura nyakiegarura obunyakiegarulire ibanyo watakomeraho ali musajja musohi yanyongereza mwaka kapita okurani ngamba tinkukubanja iwe niwe okubanja nyowe nekindi nkumalira ningamba His Excellence leka nkusindikira okakolas akekizine kigamba NRM ekisanja 2026 ekisanja tukimwongere NRM Kaguta Yoweri 2026 His Excellence Mukama Ruhanga kulinde kandi osazire myaka Nintwara mukisagwino kutangira wetu His Excellence Yoweri Kaguta Museveni na mama wetu Janet mwebale mno kuija amabara gange nibanyetaka nsime Shamila ndugire mu Kikube district mu Buhimba sub county nyowe nkasoma nyamara senior 4 baito kusoma kwange waitu mzee kutabe kwangu nyowe ninyo yasibaga ninyenjero muhanda mu klasi yona bulikironi bakubinga basaka ikayankaguza baitinywe abantu bomwanyu betegereza bulikiro na kukaguza buli bwakubingire na kukaguza baitinywe ekika kyanyu kikabaki waitu mzee nyoki alero njemerera hanu kusima cause ekire kinyafunire omugisa gwo kwijuza fomu eyandesere hanu gali mazima kikahindura obwomezi bwange nyowo obunyafunira omugisa gwo kwija hanu bantereire Kruger district Kikube ekinte kyasokere kunyera likiriza kikaba kimu gukaba mufalisi nkagamba mami bojo hati bagambire tugenda asomero ngenda kubyamiraki obunkutwara oguli hanu abato bange barabyamiraki mami wange yaguwa maziga nkabandaho Fatuma mukazogwa la district ya Kikube yanterere simu yagamba Shamila kyakasatu mugyagenda haisomero chonka parkinga ekikopo ne plate ebyawe ne bintu ebinde byokozesa omufalisi ntabe na gutabe mu bintu ebyo yangamba ebintu ebiri hahabu byona biri free oija kwija habu osomere busa mami wanga akaguruka na nyowe nkasemererwa twaija hanu nkasoma course ya bakery buti wamazire kusoma twa graduatinga nyagarukayo muka nkabanyine mpunu zange 2 nyazitunde mtwara 5 henyasoboire okusasura rent iyo kutandikiraho emitwaro 10 per month nyasasura mtware 5 nyayongeranya kwa emitwaro 5 ago okutandikaho business ya niyo yabaire nka capital yange ninkora mandazi chapati half cake
network hamwe n'ebintu ebindi byona waitu Museveni initiative ene kahindura obwomezi bwange in a way that itwe bebayikaragani babinga mu rentals niturara na heru kozitwe tukulire mpangisa white president na ija landlord nateeka heko furo ekijura we kirake gwire kija abatera abo kuba timwina aho kugenda so hati ekintu ekinyasokere kwekoleraho ninkatandika business yange kikaba nti okutandika okugulira mami wange plot eyaye habwaye kandi nyasobora kugigura $1,800,000 kichweka nyagisasura kandi bwire buno nyina obusobozi obukusasulira aba brother bange nyina brother wange omu na sister wange bona nkabasasulira school fees za kwayo webale mno president tukukusima muno kandi ekisanja twija kukikwongera ngutwara omugisa guno kutangira omukuru wetu weihanga Yoweri Kaguta Museveni hamuna mama wetu Janet Museveni nyowa mabara gange banyeta katusime Bridget ndugire Kabale sub county Muhoima district nkabando muka ndi hamusiri nindima Bridget ndimire mfuka nemfuke mpikire omuntu wana naisoke likwezingira hamutwe abantu bona ni bansasira bayi mwana iwe kikiya kikuhikireho kikabakiro kimu ndi hamusirera nindima ntere hakasimu kange kalo munsaho nyahure kirango nikigamba aruho kusoma kwabusa kuli Bunyorozono Industrial Hub nyagenda nyahabuza chairman wekyaro kyayitu bamweta Muberi Moses yangamba nyenkya oije ogende hagomboro picking application nyagenda nyehe application nego nyagijuza nyagigarayo bangamba lindaho wiki ye mtu ja kuterera tukumanyise kiro kikyogarukayo kyogenda hub obunyazire hub ngasanga ho manager na begesa bona baroho batukebera twagenda mdomu na material tukagisanga twatandikiraho kuwega ebintu ebinyayegere gali mananunka bikuwata ngateka mu mutima gwona abakubanga kole course ya welding and metal fabrication nkarwana muno ni mpabuza Madam Stella na Master Isaac ankolenta nkonda kutamwa amani nkwate kose na kuba niyomba inyenda ha mutima gwange ekose gyonka gikora kandi yantaha mu bwongo twamale kosi twatahamuka twalinda graduation bagambage ejja kuija tu graduating obunyatahire mukanta ikalire obwakeire nyenki yankagenda workshop emweri kigaragara Muhoima City nyasabo omulimo bamperezo omulimo musajja kangamba boss wango unkolera Bridget orabano omanya kuokya ngya kuhereza omulimo orabota kumanya ogya kubanzo oyege bato omusajja nkamukakasa kikie kinyakozera ha Bunyorozono nkatere tochi omuliro gwabambuka gabambuka yagamba mali Bridget ekyokozera okikenga saha zinu bosi wango go unkolera akamfunira contract duhaga secondary school nkoro budeka ngena nakitugumu ninkoro front seat saha zinu namberi nkubaliza ntandikire no kufuna emirimo mbyaro ninyokya madirisa g'abantu nenyigi saha zinu namberi nkubaliza Bridget nsoboire kwegulira hegura inda kandi nkusubiza nobunda bangu zire planti abana basiki bagenzi bange njabateka mu amani bajembegese byoma kandi njabegese zabusa ntabahire he sente abokubana yi Museveni obunyazi hanu kusoma batansabe sente zona atin tuli mukyaro ku ha district formingire sako yaitu ya PDM nyowa musako moni nka secretary President Museveni nkakasesa akage tujagiru basa kandi tugitwala omaiso
okumalira kwa byona President Museveni ninkusiima na mama wawe Janet Museveni ninsiima na manager na Madam Stella bebale kunkumfora mukazi wa amani saa zino ndi wa amani abantu bona musite bajani barambura Bridget ni waraha akora welding akasomera nkaha nkasomera Bunyoro zono ni kuomba garukamu kale tugonza kusima abana abo habwa testimonies ezo Bridget afokere Bridget ayarabire habunyoro zono white na nyawe kitinisa president nyina testimony omwana abaye na nyokeza madirisa ganteire munji yange inyombekere pakanyi ali product ya hana kandi ali wakyaro kyange nkamuhereza omulimo akasente nkamuherize ebyome binda biguzire so tugonza kusima hub ya iteno habo omulimo omuronge waitu omukuru president ina bakuru ba Bunyoro Kitara Kingdom abakuru ba BKK nkusaba mu buhibiro president omungaro kandi waitu omukuru president ina hano mwijukuru wawe kakwanzi katanywa aba ohubiro president engaro president omulingo gwembaganiza itwe nkabantu abekichweka kintu tugonza kusima tukagenda twagwibwame kikangabwa hano yabaho omwana waitomu yafwerwa iva kandi iba yafire akafero mirali ya Nsambya baba ni mabanje sente nyingi bayanga kutaisura omubiri gwe esente zitakasaswirwe abazairebe no mukaziwe bararaga nibachura nibasiba nibachura habwokuba omwana waba kabafire kandi omulingo ogwo kumwihayo bakasubira kumuzika kurongi tigwabaho baitu president obwahulira makurago wasobora kusindika esente zibakani batubanje muirwaro emilioni 50 wazirabya through Honorable Balaam Barugahara kandi bode bagituhereza kandi waitu Jackie nkusaba ono niwe omukyara mugenzi nkusaba oije omaiso hano president asobole kuroraho habwo kuboyikaye no muchura muno kano yenda kumusima baitu president kuongera kusima habwo mutima ogwo buzaire webale muno Jackie ombigambo bibiri sima president hawe kiyakolira Mkutwaro omugisagunu kutangira omukuru waitu weihanga habwo obwire bangambire nsime busima Mkutwaro omugisagunu kukusima muno webale muno habwo ekyo kiwatukoleire itwe nkabanya masindi habwo okuba omusajja wange hali yagendeire kufa tukaba tutunzire buli kimu kyona tutaina kitwina abana banda babaire ni basoma baikalire ekizibu kya Ruga family kyafoka kya district yona abebembezi balengaho abantu balengaho kyonka wasobora kusasura biru eyabaire sigaireyo nyomnyoro wange buyafire ntachule obwiro bo ntachule habwo kubena kunkabanyina nyingi ha mutima ningamba mugenzi wange afire baita agenda kugwa muirwaro baito bwasaswire sentezo nkawura mpumwire nobundanta ina kinyasigaize nkomuntu baito akiri mugenzi wange nkamuzika webale muno kale webale muno Jackie nkusaba munyeteranizeho tuete mama waitu oweihanga waitu mao nkusaba oyimuke obalize myenda ya Bunyoro kandi obalize abana bawe waitu mama Honorable Janet Kataha Museveni abwoli mwebale muno tutangira bwoli najja kutubaliza Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, the Right Honorable Prime Minister, honorable ministers present here, honorable members of Parliament, local government, religious and cultural leaders, the young people
who are studying in this hub, ladies and gentlemen, let me begin by thanking His Excellency the President for this great initiative which has enabled many of our young people to be skilled in various disciplines, and once skilled, they not only engage in gainful employment, but they are able to create employment for themselves and others, thereby contributing to the welfare of their families and society at large. And so, as we commission this Youth Skilling Hub, we cannot forget to thank God, who made this initiative possible. Yes, we should thank God, because unless He builds the house, we, the laborers, labor in vain. So we should really thank God for using the President to think about this initiative. As we listen to these young people and listen to those testimonies, we must thank God and remember that there is a purpose for anything under heaven. Konkana abanyenda kugambira abana aba ngo kugira ngo turi ahantu tushomera busha mbwenu murere kugira ngo nimushomera busha mwijuke ngo nimushomese mwa government yanyu mugire ngo yitwe tuyino mugisha kushomesa bwa government habo ko ba government yihanga ebyo nibyo korra abantu bayo mbwenu mureke kutekateka ngo initiative egi nibusha habo kuba tubusha tumukushomera busha Ruhangani waretsire ekiteekateeko ekyo akakozesa president akakora initiative egi yihanga ngo abaana nkaimwe abataine matsiko tibakugumiraho nibeinaho bakabasa kuza bakarigayo beine amatsiko masya bakarigayo nibabasa kumanya ngo hati nabo n'abantu nibabaho nibabaisaho abaana baabo nibabaisaho amaka gaabo nibabaisaho community yabo ekyo nikyo government ekorera abantu bihanga eri government erikwebembera mbwenu musime government yanyu mujehurize mumanye ngo ni government y'abantu nabwo icyo tumukushomera busha konka nimushomesi bwa government yanyu rero mbwenu this effort is being made to avail skilling opportunities. Egi effort negezaho kuhereza abana nk'aba emikono ngo bamanye icyo gukora nk'abantu babase kumanya ngo hariho ebintu bingi bakubasa gukora bakarera kushaba omuntu weena instead nangwa bakayamba omuntu ondiijo mbwenu hati imwe baana muhurire naimwe mwine burden ninga omugugu ogw'okugira ngu naimwe government yanyu na Ruhanga ogwo wakozire government egi y'abantu abaheire amatsiko mbwenu hati naimwe mukwata mukono gw'omuntu ondiijo oine ebizibu nk'ebimwabaire mwine kandi abantu nibamanya nibaingi omu ihanga ryaitu abaine ebizibu nk'ebyo ebimuri kugamba ebimwabaire mwine hati imwe mwarigayo
konka mbwene hati nemwe muhurire mwine duty iri kubagemesereza kugira undi ijo muntu umwayamba hazari muja kureba ihanga eri turukombe ko mu Uganda kuri yabe cyo kureberaho cyabandi ngo abantu ba Africa bakagira amatsiko umurango utuyikirize kandi no gukora government nka NRM. This is why every effort is being made to avail skilling opportunities in every part of the country as resources become available. Numuhuriro rujungu beitwa kugambo rujungu numumpurira. I'm therefore very happy that today we are here to monitor what is happening in this skilling hub for our children of this region. Tuijaha kwerebera na meisho na mzeyi urukore bintu ebi nawe yijaha kwerebera kandi no kurra testimony zanyu no kumanya habu nkeje cyeru kukorera ekitwekeki kyamasindi. Skills development has the potential to trigger economic growth. Mweno okwego kukozesa emikono yanyu nikija kuyamba economy y'ihanga lyona nohurira abana aba abana bagamba buri omwe cyari gukora kine kiri kwongera aha community ye aha bantu abo abamwe nibombeka amaju omutsigazi yajya ati ninye nayombekeye mawe hati narara nko mu road mwacyura omwishyo ndijo yajya na kore myenda y'abantu ahiremwe sente yazikozese kindi n'izindi yazikozese kindi nareberera abana be bana umwana uri kwingana otyo teine cyari kushaba umuntu hati nawe mwene cyo nimurebe kikikora nibebasa hati kubaho kandi nibeja kwimutsa abandi nabo bashobeirwe rero nkwihanga rihindukaho. Uganda eriyo nehindukaho mpora mpora. Those who drop out of formal education still have an opportunity now to maximize their potential. Mwahurira umwana wagira ati nyoti ndashomere ati nkargayo primary 7 konka ine potential nk'omuntu potential yo ekabe efire busha mwene hati nohurira ibyari kugamba ibyari gukora kandi n'amatsiko againe umuruwe nk'omuntu ahabwa skilling hub egi ebyo nibyo tuyine kusimira government ya NRM, indeed no kusima president as the head of this government. In addition to the many opportunities that government offers through our formal education programs in the technical, vocational education and training institutions that are spread across the country, this presidential initiative provides opportunity to the vulnerable youth in our communities who may not afford to attend the formal school system for various reasons. I believe as we continue on this path, government will be able to equip its human resource for a productive economy as well as reduce youth unemployment in our country. Mwene's presidential hubs and other educational technical institutes zaza kutambira abana bengi ababere bataine mirumo hati baine mirumo kandi baza kuhereza emirimo bagenzi babo. Mbwene ekyo nicyo mwine kwetegereza ngo technical education nikyeri kukora very quickly nekuhereza obumanyirivu bw'okukora ekintu ngo kitandikye kukikora kandi ohereze mugenzi wawe omurimo nawe utaine mirimo. Mbwene abaana bengi abari omu ihanga omu babere bataine mirimo hati nibo baza kuhereza abandi emirimo.
ekyo mukiteerera mu ngalo busimu. For a country that is endowed with both human and natural resources, our focus should be to equip our human resource with the necessary skills in order to unlock our productivity as a country. I therefore call upon our young people and all able-bodied Ugandans to take advantage of this opportunity provided in this area to acquire knowledge and skills to benefit themselves and their communities. With the enactment of the TVET Act 2025, the Ministry of Education and Sports will now be able to regulate programs like these to ensure they benefit our people, but also align with the intentions of government, all intentions of government for technical education. Hati, I therefore urge the State House Controller in the management of this program and all the other programs to ensure that the provisions of the TVET Act, are adhered to. Important to note at this point is the merger of the Directorate of Industrial Training with the Uganda Business and Technical Examinations Board to form one assessment body for TVET. Happening under State House Controller ngwayetegereze ngwekiragiro kya TVET ekitukozerewo Ministry of Education ati kiri ready kandi nikija kuyamba to bring these presidential hubs in the country, to bring them to work hand in hand with the Ministry of Education. Kandi assessment bodies like the industrial training, DIT, the Directorate of Industrial Training, with the Uganda Business and Technical Examinations Board, have come together. They have been merged as assessment bodies for TVET, named Uganda Vocational and Technical Assessment Board. Going forward, this is now the body to assess these programs. Hati ebyo bibakwatanise bibiri n'obimanya bareke nibyo bikuza kukora exams ezi n'okuhereza abaana aba certificates eziri kwija kuba ziri acceptable to government, because the law will ensure that. As I conclude now, let me reiterate our commitment as the education sector to the President's initiative, because we are available to now hold hands with you as you serve our people through this skilling hub, and we will indeed be available for the assessment of these presidential hubs. Thank you for listening to me, and let me now invite the Right Honorable Prime Minister to speak to you. God bless you all. Thank you. Ate muzindalo gyasembedde nnyo mu maaso. Your Excellency General Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda, and Mama Janet, the First Lady, the Honorable Ministers, the Honorable Members of Parliament, our beloved State House Comptroller, distinguished guests, ladies and gentlemen, muikirize nywe n'abantu ba Bunyoro, munkwatanize tutangirire Oweekitiinisa President hano Masindi. Muzeeyi ningoza kutabarukia n'okutabarukia nywe n'abantu ba Bunyoro habw'okutunga this kind of treasure.
Mukama yebale, President webale. Mr. President, skilling Ugandans is a key component of our national development agenda to empower the youth, reduce unemployment, and drive the social economic growth. The NRM government, under your wise leadership, is focusing on initiatives like establishing industrial training institutions and innovation hubs like this one to help us achieve our development agenda. And for this, I want to thank you, Your Excellency. Your Excellency and Mama, we have enhanced, like you have said, Mama, the education curriculum in schools to include practical and technical skills. And these efforts aim to align education outcomes with the labor market demands and the broader economic needs of our country. The modern economies demand a workforce that is versatile, innovative, and above all, skilled. It is our collective responsibility as leaders to prepare our youth by equipping them with the tools they need to succeed and to ensure they are not job seekers but job creators. Skills such as carpentry, plumbing, welding, bakery, agriculture, and information technology are not just pathways to employment. They are the backbone of our economy. And these are the skills that build nations. Let me take an example of China. Mr. President, I was informed that China is now a global economic power because of skilling their people. Your government has embarked on several initiatives to promote vocational skills. We have increased the funding for vocational schools. We have introduced new technology courses, and we are continuously updating the curricula to meet the demands of today's industrial needs. Like Mama has said, we are fostering partnerships between the institutions and the private sector, ensuring that the skills taught here are the skills that are needed. Echinkumanyisa, ebitukwega hanu, ebibakwegesa hanu, Mr. President, era ningoza kwongera kusiima omululimi olwaitu olwa hanu. Ebibakusomesa hanu nibyo byennyini ebikwetaagisa omumirimu yaitu ya bucya nikyokola testimonies z'abaana babaire hano zona zikwoleka ebibasomere nibyo byennyini ebikwetaagisa. Muzeyi ngoza kusiima. However, Mr. President, the government cannot do this alone. The local leaders and community engagement and support are crucial. The parents, teachers, and leaders must encourage our youth to embrace these opportunities. We must change our mindset about vocational training and see it as a valuable, respectable, and profitable path. Mr. President, in vocational training, I know you are nurturing an environment of innovation and entrepreneurship. Our youth should not only be job ready, but also equipped to create jobs. Initiatives like innovation hubs, startup grants like Youth Livelihood Program, the PDM, Emioga, among others, are being rolled out
to support younger entrepreneurs across the country to avoid being taken advantage of by money lenders. Mr. President, I want to take this opportunity to thank our sister, Jenny Valeche, for the good work you have done for the country. Thank you so much and your team. May God bless you. Muzeyi nkaija hanu omwaka oguhoire obutwali ni tugraduatinga abaana baitu 204. Nkaija hanu na kuchikirira muzeyi. Abaana baitu bano bamazire kugraduatinga bano boboine batoito baitu baingi bakagenda balioko mu byaro abandi tiba practicing skills habwaki abukuba bakangamba tibaina engeri bakusobora kwetandika. Muzeyi bwe twabaliza asonga eno wangamba ogenda kuragira cabinet ngu tuije na at least na sako buli district. Muzeyi ningoza kukusima habwokuba ekimanyire muzeyi Kasajja ali hano kandi nawe kintu ekintu akirimu hagati muzeyi nayo Kasajja ninkusima musime owempule mumuterero mungara uli muzeyi nyowe abantu mbagambira kandi na hano nkakibaza muleke nkibaze butunu mukimanyi kimanyisa omuganda leka njogere kati muzeyi Ruhanga Katuwa ekirabo muliwe ati nyowe kwa for a prime minister baitu bumba mu office omwo muzeyi abatakusobora kwika bali baingi obabulirirwo ko baijo wange hano na nyowe sebosanga ndeo nimba Tereza mu ngeri yange baizire kukopa amagezi muzeyi okikorota. All African countries look at our president as a fountain and wisdom. Muzeyi bakukorolerawo Africa yonerolereire iwe. Abanya Uganda kambagambire hakya lero Uganda yone kwenda president yogu ekwenda president yogu hati bwe anaenda president yomu twina president waitu already aina experience esiyone kumurolerawo niwe chairman wa NAN na tali na mono watu wa bulijo NAN allied movement amahanga 135 gaitawo kandi niwe chairman wa amreke kumburangaliza nanye niwe chairman wa the group of 77 plus China nesi ya China erolereire muzeyi kandi ekyo kiro paka 2027 ensi yona ekesiga president yamukoma kuba chairman mpaka omwaka gwa 2027 hati abanya Uganda boba kubani batulolerera Uganda eri take off stage nicho kyokuba nkomukazi aliyo muizaliro aliyo mu maingi okusobola kuteka una asaidi okusobola kuteka una asinge aid ni waza aliso mchara country na president waitu ali experience akwika level ngutu muzeyi kakuchikirira obunda agenda ijweri omwezi gwa December bantwara kubaliza the global world message je wampaire nyowe nsome byawe muzeyi bakemera they gave me a standing ovation na nyowe mwara wakairanu ka musenene muzeyi ni kusima eihanga lyona likusima ensi yona ekukusima muzeyi nkusaba nyeti nkakusabaga nkukusaba kiro kino tuli hanu industry hub oikirize oyesimbe 2026 muzeyi bwakola ati omanya ikirize mukama wange president nyowe ndubasire Uganda eno I have been to every district in this country. Abantu ba Uganda bona
bamanyire nka Uganda muri ogihire. We know where you have brought us from and we know where we are. Kantu manyire muri tukugenda. Muzeyi ningoza kusima omaiso ga mama. Mama nitukusima kandi tusima na muzeyi habwo kubeera abantu abarungi. Muzeyi wa down to earth. Nkuboine no yeteze bisusani na abazini. Ihanga lyona ati jweri nkabani ndora TV nkira kurora Al Jazeera na mahanga agandi ba president batandikire kukopa byokora. Batandikire kukopa byokora. Ati itwe twina president ensi yone kumurorerera liso lyaitu litugamba ngu tumalega gezesa kano kalya kano tukalya. Mukama wange president mu maiso g'abantu ba Bunyoro ekyokuroraawo kiroho abaana obahulire ningonza kutwara omugisa gunu kukusiima kandi n'okukusaba ojje obalize emyenda ya Bunyoro. Kale mwikare Right Honorable Prime Minister Nabanja, ba Minister abandi bona, abembeza abandi bona, inyinywe n'abarahanu n'abegi n'abazeire. Nienda kushima Prime Minister Nabanja okuleta ekiteeso kyokwesimbaho 26 ekyo ntwiza nimusima ntwiza kukiteesaho omuseek na nek manye bitu okutubikora ntwiza kubikora ebyo. Ati cha kabiri haroho LC1 awe na gamba unaenda obukonyezi ubwengenda bamumpere milioni 6 agure pikipiki bazimuhereza hati. Ati mbwenu ekiturukorora hanu n'obugwejegezi okugwejegera okutura mu Africa. Africa abantu bakagwejegereira nicyo kizibu. Mbwenu hanu omurimo omutoito gutukozere hanu nosobora kuroraho ogwejegera kw'emirundi 5. Omurundi ogwokubanza ito Uganda tuine empu niko bakuzeta mu Runyoro, empu amaliva bazeta bata ebishato. Okay, ebishato, okay, it's one type. Beto muri nyankwene bazeta empu. Uganda eine empu. Uganda has got skins and hides. Omumpu bakora mwenkaito, bakora mwensaho za bakyala, bakora mwentebe ze motoka ezitwikaraho, ezo dona ebibyona biruga omumpu.
beitu enyuma ebibana tubire ntubisaka ntusaka enkaito kuruga heru ntusaka leather bags kuruga heru entebe ze motoka ezo za kusaka kuruga heru mbona hati nkabambekera factory yokora leather kaumu factory yokuharempu n'abanyankora kare bakana bakikora konka batakikora bagweto okuhara mbona tukabambekera factory yokuhara empu kaumu na matuga kuriya na semuto nabo icyo okushaka aboko empu zanyu zibeni zigenda aheru muzuguza abaheru ha sente ntoito bo bagenda basemeza mugaruka mbaguraho ubwo jegeraho numukororaho umuntu oinembire tarukumanya kunyuke shande tarukumanya kuyusa marwa embire nazhereza abandi baza kumuhisiza beja bamuguza mwene aguna magezi mbona hati empu zanyu ente zanyu zanje na nyinente empu zazo zona ni za kaumu factory empu eziboneza zihinduke kiba kweta leather nabo cyo okukushaka kwaragaho kandi abana banyu batunga emirimo kaumu bari bakora abana banyu so hati icyo cyazara ibintu bibiri okushaka kwa yemerera abana batunga emirimo hati kutoijaha twashangaho abana ababunyoro nibakozesa leather ya kaumu okukora enkaito zo kujwara ahampa aho okushaka enkaito kwa yemerera kana batunga emirimo ate icyo kirya ahampu empu zanyu nimo muri sente nimo muri sembuzi konka mutaha numushishe empu numuzugabira abandi hataho NRM nuhegere tumunyambara mwe musimuke mumanye icyo gukora twarga hampu twaza hantebe numanya ngo Uganda ebernegure entebe kurga India entebe ezo ma office naho nobuza kweza State House bakazugura China entebe zo kushitamo itwe abayinebira abakwasa kwinga emiti tubentugura entebe kurga Dubai umuyirungu irungu ry'umushenyi abo mushenyi nibaguza abebera entebe ahubwo jegera makorera basebu mbona tugizire singa emiti yona eyo mu Uganda mutagaruka kwikiriza emiti etarimbaho kuzaheru emiti yona mugikorere mwembaho kandi abana bejo kukora entebe nkaba banyu bakora entebe embaho ziryaha abana nibazikozesa ukora entebe okushaka kwentebe kwaragaho ibura ry'emirimo ryakendera
turugaho n'imirimo endijo. For instance, nkomurimo gwa machine operator. Aba China abakore nguto nibenda abo kuvuga za tractors za tingatinga izimukire nibakozesa. Ngono zo kushanga aba Kenya nibari kuvuga graders ezo. Abako abana banyu tubashomere kuba machine operators. Uzuma hoteli ushangamo aba Kenya nibakora hotel management. So mbona hati ekiriya hawa umuhabweji nakachweka kake akokusimura abantu ngo bamanye okuba kubasa kwetungura kandi bakatungura ihangari yabo. Ataha abana nimbahereza okushomera busha ikibagamba. Beto kushomera busha tukakutandika UPE abana jangwa akashomera UPE. MP ubwawe no shomo UPE mukana muhasente ijo tugambere testimony yawe. Mzee ine kikumi tutakisasule kiya. Yes. UPE eketandikire ngo abana basomere busa nkogo kuyasomere busa iwe baze byawe kakuba bakutereho ebisare wakubasize kusoma. Mzee nyowe omugurusi wange ali peasant farmer kandi mazima ko singeta abaye UPE nkanta kusobora kusoma. Yeah. Hata kusomera nkato ubwakayisoma. Kasomera St Paul's Pakani Primary School. Then omnyarugira aho nyafuna abakunkwatisaho basura abo kubanka bamfunye first grade from St Paul's hati nyafuna kunkwatisaho bantu arakabarega secondary. So hati mbwenu kale webale kale waita hati mwena aho murora inyo abanya Uganda okumurukwetere ndobo okusisa emigisa ya oruzaro mushishe migisha yoruzaro rwanyu nkabashaba ngutushomeseza abana busha umashomera ga government okuyakenda na mukaga cyane na mushanju konko mashomero ga primary na hatene bakisha basente abakubashomere kubaragamo bashomere busha umyaka yabandisi mwarete sente mu mashomero okushashuza. Ati mweno shanga abana bengi nkaba bwana mureba inywa abana babere hano bari abana mugaruke hano. Inywa nywena mukarugo mu isomero habuye bisare tugo manano wago ego yes bara hano hati numurora ukwita abantu okumurkwita abantu aba bana bakaba bafira abo ko obunaku nubwita nimukimanya ngo obunaku nubwita ego yes so habwaki nimuteke bisari mu masomero gwa government. Hati nyo okutandikaho kale wewe mwiroko mwikarire okutandikaho abaganda kibakweta kawefube ehururegi no nkagaruka mu kishaka nkaruwero kunarebere mwayanga mwaremesa abana kushomunyona ntikantandika amashomero gange make agende kwetegekera aga nshomesi z'abana busha bake rero murebe ngo nikisubasika kandi nikiyamba mwati nimbashaba mugarike nyima mwena murebe ngo mashomero ga government
abana bashomera umushomero gwa government tukitomo nkora kwara hine bikubura mu bigambe tubikore twenda turiyaha konka mu manyengo numushisha okuremesa abana bo banako kushoma aboko tubene sente. So free education ntuza kongeramo emyoga ndijo yabuke egibuta skills nicyo twete emyoga muri nyankore okubayija okuhesha egene emyoga mbona ati ntuza kongeramo ndijo emyoga ninja kubaragira nibongera munka moto mechanics nibongera mu plumbing y'imwana mugamba nibongera mu electrical ntuza kubyongera mwebwe kandi ntuza kuhangusya tinkwenda kombe kaga zindi habuzi tinkwenda kwata bintu bingi nyowe ningenda mpora kongo tubasa kuhangusya namba nturuga hari bibirana ntuzanka hari 500 kandi ntukora cya accommodation y'abashomesa ntukora motoka yo kutwara abana icya sako aha districts zatandikira ntuja kutamusente bareke when we planning to put money in the district circles Your Excellency, you had planned next financial year. Fine, that's good. Hata mwaka urukwija sako zo wanyu mu district zo wanyu abana bona barugire hano ntujya kubatera musente. Umwaka urukwija ubwe sente ngutandika umukwezi kwa musanju. Hata no kwezi kwa kasatu mezana sako nzija kutandika. So therefore now we should semererwe betre kinkubasaba ikikuru muno na inywa abemezo ombyanga murebe ngo amashomero ga government mwashtamanago batandika kwiha ebishare omashomero ga government private basa kushashura ga private basa kushashura kuonka ga government kora haile bikubura mu mutugambere tubikirizane habuka twene turiya MPs bariya ha LC5 bariya. So what is the problem? Kumuraba numanya ngo abana kusomera busakina makuru abwenki tutakwitaho amani twena ati nkukunyizira hano bari abana abarigire uburyo munjya ko miliyoni 10 Nibatano. Thank you very much, His Excellency. Okay. Bahereze na. Kandi oriya mujukuru wange wakana kato ninkaye mtwara 5. Webale muno His Excellency. Akerere. Agambire ngwe izire kusasura amabanja. Ngo ni banja lyange mugumao baba hese ntazanye mugumao ati ebya district in Saba district chairperson ahandike nsonga zizabarize enguto aro byabarizaho abihandike abihereze PPS Arona Bishop wabarokore uwe motoka nawo handike nsonga zo zitekemu
mwebara muno Ruhanga abarinde. Haro LC1 chairperson abe nabazi bya masanyarazi nabaza bya town imperfections and hello to a new world of wonders. Wonders, always wonderful. Otaferwa, aha tayari West. Otaferwa, aha tayari West. Otaferwa, aha tayari West. Gamba banayo n'omusajja badechi nali mu kiroto nakulaba ngugumuka sinfuba kuteke mu tageti wasolera okundaba zene zijja kukwate ku mukono nonekuba omayo lwakyo ndazizokoseza okimanyi bakutondera naba bakabe ntumayo bamala muddamaanyi baŋŋamba nti mbiwumule lwakyo ndazizokoseza ng'okimanyi bakutondera kandi munchirize basi kwa nimba kurusayo ko muri Masindi twareba president ari commissioning ani ngashi ari kwiguraho mutongore kandi tendekere byo mikono ninjirango ariri cyakiri ikintu cyo munonga ba Masindi bafuna munonga kandi twenda kubebaza of course president wihanga okutebekanze kintu nkecyo kare ninjirango reka twasikwa ntandikiraho kandi tubasikwa tuparache mu mpaka arisha 10 ninjirango twarebaho a lineup ningashi
Yes, turiyo mu shaha of course shaha ikomeze nyini za kuba tureba ihanga ya Uganda arukuritana n'ihanga ya Mozambique umumpaka zo kushunshura mu amahanga agarahita mu cikopo cyensi yona okuburigiro kubareba line up ninjira tube nto twatandikira turebe akurigiro kutwandureba starting 11 twareba Muhammad Shaban aragaruka mu kutandika twareba Judith Mugabe combination yena na Dennis Omedi na iri kuza kuba nerebekaho omisho ga goal ahabwa Uganda ni kireta kishane ki namnunga kirinkaka wanoreba Uganda okuturiyo twetegurira kuza mu cikopo cyensi yona already twine points sinche netwetaga points ziri kurenga 10 omizani yawe sakwane sigarayo umepire na twasekwa tukunganya ubonero mukaga performance no renga tekabire nungi ntureba kishane cyo bwahatiye By the way, Rengo Ruihanga twaza kutandikiraho umpira gwa Uganda Cranes tukuzana na Mozambique. Ijuka ngo obwahati ya Uganda bine points ezikwingana mukaga kandi oyebembire kibinja ine points ezikwingana mwenda. Ekikuba nkimanyisa ngo Uganda Cranes goal difference 0 eyibine baba simbengere Mozambique na goals 5 mu rubusha babine kwebembera ejo table yabo at least bakaza points ezikwingana mwenda then owa kabiri aine goal difference eyina. What we need to know omupira ogumpaha ejuka ngo Rogers Kasimato ubwo musigazi tarabase kwa na Rebekaho even nangwana na ha bench abwenshonga kugira ngo aine suspension kabasa kuba natunga yellow cards ibiri omupira ebase kuba nehererukaho konka speed tukaza kutera mutochi omupira ogumpaha ko kuwachugamba Muhammad Shaban ubwo musigazi akabasa kuba naruga aha injury ejuka ngo amaziro bwire aine injury nangwa n'imipira ebire hwiro ya Uganda Cranes abira takurebeka starting 11 konko bwa hatiya yagaruka starting 11 then waza kurebaho ubwo musigazi wa APR mukoro kumaka Dennis Omedi a combination yeye yabira ina club ya Gitara na Deni na Judith Mugabe by the way ejo niyo yabire combination ya man na ina kubasa kujangu ikaberi combination mu Uganda Starters Premier League nko kutureba basigaza nkaba ya Maru na ba Rafinha so ejo niyo yabire combination ya man ya Dennis Omedi na no musigazi ro kumanyanka gufoma Mbara City